Talofal nei fo i tula Samoan whaapoponga tala lau le tio Polynesia. I tala tulilo le mua le whalalo Frankie Vaitele, mga luenga whaatino le fesa, po le pulenga fui mu mo ngā luenga la vea i whaalawalam whaafosei. E to atasi le li whai ngā luenga o le pulenga fui mu, le ana avatu le whalama i le fiafio le asalua motonga fitinga. Aina saunga le mu umale whai ngā luenga Frankie peitai. Sau no le ofisa silio le fesa le sungata nuasa petone, ina ua tātou fisilingia, ua manuia le ali I ofisa. Ia, elisi si o le awhainga luenga Frankie na whaina tui fua. E ta sistema fui mu sa ia mo e foti o le fatigue. Ia ma ia wente si fia fui o I tutonu teimi o le mu ia e asu ma mena. E al termina ma waile avano hui e ko mai a o sa ma le asu ia wai vai ala to breathing apparatus P8. Ia na mai ave le farmai na mai a me farmai a fai ona siaki a overnight ia le pona lina ia ma manta au me fo mai mo ki dia o mai no ise na ma try pona e vai foi le pele tau fia overnight I fai pesan monitor ma pesan assessment Lo fai a peso su enga le mafu anga I to tonu le taimi fa atapula ai fa atino ile fo inga ruenga ale pulenga fui mu. E se fulu ono vai aso leo le a o ngā ia li e to o whāsu tasi matamaita I to se fulu I le whale a ongol mtanga ruenga o leo I tā whaingata. E a o ai tū mā ngā leo. Ai o le poto a tili tū la whono wha leo ai o le anga I whanua mo le wha atinongol ngā ruenga. O le vai aso nei lea na wha auru whale aloa I ai I la tau nei I le awa wha a whailoa ai. E a tangi ai le wha alo le a mio pūlea ma le tau tua I o nei tū wha mawina. I le ngā ruenga wha leo le mta ngā ruenga o leo ma leo la toi fuata ina ai o le au onanga. Ma wha manatua tu foi o le leo I Samoa e le na o se ngā ruenga ai o le tiute o le tangata I le au onatu I le tunu umona tangata. O le au onga leo toi amata li ai ta wha ingata I le aonga wha leo e au fiai. Le wha malo stino mta upu wha leo mo le wha masina. E tāpena I la tau e avea ma leo o Samoa. Ma watu ia I le wha malo si au le pulenga. Ai o le wha manuia I le amtanga o le fia avea ai ma leo Samoa. E pei ona wha alawa I tele mai. E le itu la o le matanga ruenga o leo. O le malo au whetau o inga a le taitai o le itua ngai ma le taitai o le bloketi miliona le malo. O lava ina wha leo tele mai e le minista o le bloketi le fionga moe wha o Julius Akui. Ina ia wha maoni atua I le tunu. E whai tū malo e le italo sanga o la tau whaipule a veam taitai fono. Vanga nā I le avatu o le tusi o ia le taitai fono lona I tū malo e au fiai ma le sunga tu le epasa I le malia lenga o le pā. Peita ina whaita wane tusi a whaipule to tolu vanga nā I le tusi o le lato taitai e le iai. Ai o le tusi a whaipule o le itu malo o whaleata tolu. Le ala I le pule limoni a yafi o ta ua tuai le umi o na avea ma whaipule. O le whaatua tuanga le naolo na itu malo mai le ai lawas wha le tono le lato bloketi na iai. E le italo sanga I le avanoa ai na ona whaatono le minista o ia le taitai fono le lato fono whaavai. O le nganga fo ile nao le tusi le itu malo wha asale le anga lua iawa ai lua centenary sa mau. O ia le whaipule o le whaatua tuanga o lona itu malo ma le avea ai o ia ma taitai fono. O le whaipule o whale a lupo ai au tima le avai e le aisana tusi talo sanga vanga na I le whamtalanga o lona soifuanga lue po lana curriculum vai tai CV na amatu ma le tusi e te e ai I suinga. Ai o tula e pasa I le malia lenga o ina ta ue moe wha awowo o le tusi o ta ua tuai o tuila e pal taitai fono le pā masa avel na tusi I le ofisa silion tanga luenga. Na wha manino fo e moe wha awowo o le taitai fono ma le sui taitai fono. E wha asoa ala ngā luenga wha atino le wha fueno bloketia lo lai tu malo. E saini uma fo I le tusi tupe le tu malo. Peitai, e le mawhai ona taliaina sa siaki pe a le aile saini au tu. O le saini le nāl taitai fono. E lena o li imatama I taitala vawa upolu o tau napa iai le SVSG Samo Victim Support Group Youth. Ma le langolango le UNESCO times 17. Ilana polkalame o le Youth Empowerment I lalo o le polkalame Going Together for Youth Creativity and Well-Being. E pe ona whaatino ai le maftanga whaalea o onga I le potu fono le sapi sa le longa ana nafi. E o atu le whasa fulu talavau mai vaita o muli a lofa tu noa church,
mai le tafua e whakasa youth, mai vai loa Catholic youth, le sale la valu 7-day Adventist youth, le iwa Catholic youth, ma le maota e whakasa youth na awai. Ma moli mawina ele nau ta ingo whanau talavau nei e fia iloi to ingo whale tonu po mta upu o a fia i tangata talavau ilo tātua tunu. Ua whetauie ma le whaitau whaatau o le aso. Building strong minds, safe spaces, and compassionate youth leaders. Po o le whawino ma whawhaunga, o le saunga le mu ma le avea ai oni ta ita ita lavau i longa. O le anganga o pulkalame ia wha oa ina fo ita lavau i le poto, e avea ai o se ta ita i e oa i mea whai, ma ia mata ala e wha amalo si au i leisi tangata talavau. O le taimi o le whaatalanoa ina o le soifua manuia o le mawhau ma le tangata, ma lato wa o ina ai foi le tangata wa afia i le stress, ma le mafua anga o nā winga whaalia i tupulanga. O le tele lava e whaapea mai o tupe a le mafua anga, e lenga whatia o na o lato whaamalie mana o ngau a inga, ma mātua, ma avea o ni lui i wāwha ale a inga e a afia i tele le mafau o le talavau. O whaatalanoanga na mawai nisi o fofo e pe o le ola, i le mea ua maua. Whaasoa ma le poto le tupe maua, whaalele ia atili o le pūlea o lou tangata, ma le whaamalo sia, lea o le whaatuatua ma ia o le tatalo i le atua sosoani whaafita uli. O le whaataloanga lea nau o atu i le tāua o le soifua manuia pe a le leifo i le mawhauwhau ma ia whaatalanoa i leisi ma whaalawi loa le fofo. Mai nā ngia fo i le whaataloanga le SVSG Youth lana misiona i le tāua o le tangata o le au nanga ai mai se lava le puipuia leo le aia ta tāua le tangata. Ma whasiringi ai fo i whanau talavau le awanoa o ta oto ai lo lato ai a ta tau. Ina ia o ngā tasi ma le tātou wanga i whanua malona ia fo i tāua pe tai. E tāua fo i le whapaleni o le aia ta tau o le tangata ma le anga i whanua e pei o le alofa, whaaloalo, ma le vāta puia ma whamanatu e iai le tua o i o le vānono fwai e tau lava o na whaaloalo ngia. Ai maise o le vā ma tangata mātutua ma mātua. Ma whafta ia e le SVSG le UNESCO times 17 i le langolongoina o le nei fo i whaatalanoanga ma au talavou e ka le sia i Sawai o tā ua i lunga ia avea ma taita i le lei ma le mātala i Samoa. Wa le tau la wal wha moe moe o le tūmalo vai singa no lua e pe o na wha leo mai e tamali o lato i tūmalo. O le ale ai sa lato palo tai whaia. Talu o le finangalo le tūmalo ina ia moli mai lo lato whaipule o lo o iai. I to tonu o le malo po le fas. Pei tai u whalawi loa, o le aia ta tau lava le matai, o le tu malo e whauluai lona suafa e tau wā. E pe ona whaia le tamali i sa whaipule taluai. Le fionga wā lasi, lua pito whanua ta fito sele sele. Le ua wā lua mai nei ma le fionga moto pua a Henry Pali, e tau wā le palo tala i titia le tu malo. O le palota vai singano lua o whaia whaatasi ai nei ma le palota sa whata numeratasi. Lea to lima na ia fo imatai o le atau vā mai ai. O ato whaile aso lua fitu o masina neo Februari. Palota la iti e lua. A sa whatatasi ma vai singano lua. Moli tu malo sa whatatasi o lo tau vā mai ai. Lua i le pou tiki lapi le sa misi. Te whafunai ai e li i anapu. Te whafunai sa alotonga fui maono mimio. Tuinga mala vai silika va ainga tuinga mala. Ma tunuma fono Claire tai 10. O vai singano lua, o fionga motu pua a seve Henry Papali, ma va lasi lua pito whanua ta fito sele sele. E tu sai malvaenga ono tasi pui lua tu la fono whainga palo talu o ta siva. Ua ta tala abanoa mo talo sanga i palo ta mua po le pre-polling. Amata mai i le aso fito Februari e o i le aso se fulu wha. Tala nao nei tu la mai lau le Polynesia.